Na 55. kilometru od Beograda i 9. od Mladenovca u selu Pružatovac nalazi se fabrika Bibli. Reč je o pogonu za preradu mesa i proizvoda od mesa koji se za samo 3 godine postojanja profilisao u šumadijski brend, pre svega zahvaljujući proizvodnji čvaraka. Prvom čoveku Biblija, Gregoru Gubereniću i njegovim saradnicima nije smetao put u nepoznato kada su prvi put zakoračili u ovu granu prehrambene industrije. Brzo usavršavanje, rad na tehnološkim inovacijama i osjećaj za kvalitet doprineli su da je Bibli danas lider u proizvodnji svinjske masti i čvaraka. Postizanje kvaliteta tražilo je ispunjenje niza proizvodnih zahteva, kao što su zapremine kazana u kojima se čvarci obrađuju, postizanje odgovarajuće temperature tokom procesa proizvodnje masti, vreme hlađenja i skladištenja. Deo su procesa kroz koji se prolazilo i prolazi, ali zahvaljujući kojem se iz dana u dan širi tržište. Za Bibli postoji samo jedno pravilo: kvalitet iznad svega. U početku nismo ni znali koje ćemo proizvode imati. Krenuli smo sa proizvodima od konjskog mesa, trajnim proizvodima, 2 vrste kobasice i suvo konjsko meso. Međutim, kako je odmicalo vreme, počeli smo da se bavimo proizvodnjom čvaraka i u stvari tu smo videli da ima prostora i da čvarak može biti bolji nego što ga trenutno imamo na tržištu. I apsolutno smo bacili akcenat na proizvodnju čvaraka i domaće svinjske masti. Zbog količine sirovina koje su neophodne u našoj proizvodnji, tu količinu kvalitetne sirovine ne možemo nabaviti na našem tržištu i zato smo pre 3 godine počeli da uvozimo sirovinu od nemačke kompanije Tenis, jedne od najvećih klanica u Evropi, jer jedino na taj način se možemo obezbediti sirovinom i dobiti vrlo kvalitetnu sirovinu. Da ne bismo rizikovali da dođemo u situaciju da nemamo sirovine. Evo, pre nekoliko dana sam se vratio iz Kelna sa najvećeg sajma prehrambenih proizvoda u Evropi, Anuga se zove u Kelnu, i sklopili smo ugovore sa još 3 kompanije iz Nemačke, Holandije i Španije. Krenuli smo od jednog kazana, trenutno imamo 8, sada pravimo još 4 kazana, jer nam proizvodnja, naravno i tražnja, raste iz dana u dan. Dobili smo i kredit od Fonda za razvoj koji smo iskoristili za povećanje kapaciteta, međutim ispostavilo se da ni to nije dovoljno. Trenutno radimo 24 sata dnevno, znači ne zatvaramo pogon ni nedeljom i nekako uspevamo da podmirimo tražnju, ali upravo radimo opet na povećanju kapaciteta. Bibli zapošljava blizu 40 radnika koji redovno primaju plate. Radnicima je na usluzi kuhinja koja se nalazi u okviru pogona, tako da je za radnike organizovan i svakodnevni ručak. Gospodin Guberenić potrudio se i za novinu koja ga može takođe izdvojiti od većine direktora, jer je pod krovove fabrike smestio i vešernicu, tako da je njegovim radnicima svakodnevno na raspolaganju čista i ispeglana uniforma koju ne moraju nositi na kućno pranje. Prisutni smo u većim sistemima, kao što je Deleuze, u okviru koga postoje Maximin i Maxi, Tempo, Shop and Go, Tempo Express, u objektima Rode Ide, Mercatora, Arome i u još puno nešto manjih trgovinskih lanaca. Naravno da smo prisutni i u manjim objektima, manjim kvalitetnim objektima, a i sarađujemo sa više veletrgovina koji distribuiraju naše proizvode u određene delove Srbije. Kao što su prethodne 3 godine postavljali prioritete, tako je u Bibliju i sada. Po rečima direktora Guberenića, trenutno se radi na proširenju kapaciteta,
pripremi pogona za dobijanje dozvole, zahvaljujući kojoj će se proizvodi Biblija prodavati u zemljama Evropske unije. Mi smo se uverili u kvalitet. Saznali smo i za deo tajne uspeha koji se krije u Podkosmajskom podnožju, a to su između ostalog i čist šumadijski vazduh u Pružatovcu, sušenje proizvoda na Bukovoj Čamovini, zalaganje i odanost fabrici 40 radnika iz ovog kraja.